Još jedanput, dobro vam jutro i dobro nam došli. Drago mi je da vas mogu pozdraviti na ovoj našoj edukaciji efikasnije upravljanje voznim parkom. Dvoje još kasni, ali su se javili da će doći, jer ipak sa Lošinja, valjda to trajekt, avion i šta ostalo moraju parkirati, pa će onda doći malo kasnije. Moje ime je Siniša Bronić, ja sam Business Development Manager portala Edukacije HR. Mi se bavimo organizacijom edukacija koje nalazimo da se uz, recimo, nekakav minimalan napor ili angažman vas, vašeg vremena, novaca, sredstava, može ipak napraviti neki veliki pomak. Meni je ova edukacija, konkretno upravljanje voznim parkom, jako fora i jako zanimljiva zbog jedne rečenice koju je kolegica napisala, da u tvrtkama sa najvećom vrijednosti imovine obično upravljaju ljudi koji zato nisu školovani. A to ste vi. Znači, tvrtka ako nema nekretnine, obično je vozni park najveća vrijednost imovine u bilanci. A ne možete biti školovani zato što ne postoji škola za ovo. Većina vas to radi jako dobro, čak i odlično bih ja rekao, na temelju iskustava, znanja i onoga što ste stekli s vremenom. Međutim, i ta zajednica ljudi koji to rade je relativno mala, evo gospodin Dobrić će me ispraviti ako griješim, relativno mala, relativno loše povezana, tako da i razmjena informacija između pirova, što se kaže vaših jednakih, je relativno mala i skoro zanemariva. Tako da, u svakom slučaju, naš predavač će vas uvesti u to područje, pokazat će vam šta su onaj best practices, šta bi rekli Amerikanci, šta se radi, šta se koristi, potvrdit će ono što vi radite, naučit ćete novo, vjerujem, a isto tako vas pozivam da iskoristite ovo vrijeme i ovu mogućnost druženja sa drugima koji su u sličnoj poziciji kao vi, da razmijenite ideje, da razmijenite kontakte, da razmijenite iskustva i da jedni od drugih naučite i danas i u buduće. Da ja ne bi puno dužio, gospodine Dobrić, vi ćete dalje. Hvala vam lijepa. Želim vam ugodnu i uspješnu edukaciju danas i sutra. Pozdrav. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste odlučili posvetiti svoje vrijeme danas i sutra